ji sê salan û şûn ve gelek ji xelkên Kurd ên Qamişloyê ji bajêr bar dikin û gelek ji wan xaniyên xwe difiroşine ereban. û me tirsî ew e ku ev dibe guhertineke demografî di bajêr de. Bi taybetî got kesên we xaniyan dikirin erebên ji derveyê herêmê ne. خانیه خود فروشن و بچولا کبه و در جوالات خود قرد و اف خانی وقت تفروتن دیدی چه کسی و بدي يكي عرب يكي نجم منطقي ديريبه حلبيبه حمصيبه المهم بدي يكي دنيا عرب نش قومي خو وزبينات قلكي غلط بينا هەوڵدانن هەنە ji hin xwedanê bîroyên kirîn û firotna xaniyan ên Kurd ku ew nehêl mirovê Kurd xaniyê xwe bifroşe yekî ereb çiqa ku ew nirxê wî xanî buha bide. ناجي انه ام عنصريا نفكرن ام ناخذن خلل تيكفي توازنها نقبة عربة وكرمان جادة لجمع مناطق عربية ضمن محافظة حسكيدة ام دفروشن وك وهناك وك اي انسان ام براي هاف حسباندن بس عربي جوش درفة بي وبخواز السكن لفربكي بلكي استثناءات هابن هنكد بفروشن اما بشكل كي عام ام نافروشن وانا lê roj bi roj ev diyar de berfirehtir dibe û hebûna Kurdan di bajêr de kêm dibe. Ji ber xelk neçar bûne û hêviya çareseriyê ji vê rewşa xerabra êdî nakin. ji ber va ewdayê rojava çê dibin ereba şûna Kurda girtine her malê xwe difroşin û disafirin dirin Tirkî dirin Kurdistanê dirin Almanya her kes tev ji welatê xwe berdayî ji ber va wedaa berê ereb di hara me di tune bûn tev di Kurd bûn nihaka sê malê ereba ketinêyê û hin bi hin ereb dikişên û tên dikevin xaniyê me de welatê me de bajarê me de Deng ji millet hêdî hêdî bilind dibe got kesên berpirsyar êdî li ser vê pirsgirêkê baş bixebitin û sînorekê ji wê re daynin. Divê cîk mesûl hebe di ber va tiştadî yani hûn nas bikin ew kes bera rabe pê û yani resmen qerarê bistîne û ew mekteba giva icraata bistîne vî karî bike xaniya bifroşe li ser navê ghayrî milletê Kurd ew insaniya wê di icraat di heqê wî dibêstin Diyada koçkirinê me tirsiyeke pêwîst e got êdî li ser vê bête rawestandin û çareserî bi lez ji sedemên wê re bête dayîn. Êmad Kurd Orient News Qamişlo